ari kuganiraho n'abarema. Dr Steven Kedero mukuru w'ekigombe cha Ked Foundation agizire ngo buri muntu wena no murema yaba atarukoresa bwongo bwe kurungi okwebisaho. Omuntu yenena osobola kubanga toli mulema nenawe ng'oli mulema mu kimuwongo. Obulema tekitegeeza nti eki ojja kukwata migo kyokka, naffe ng'otulwa naffe tuli balema. Na buli muntu yenena muki mulema gamba muno nawe oli mulema. Dr Kedi nagira ngo ashangira abarema binjo mu rumitoma bine kizubu cye bikoresa omuntambara yabo kandi yaraganso kubahwera. Abalema basinga tebalina migo, tebalina ugali, tebalina kulachazi, tebalina bintu ebyo ebiwululwa akati bintu tujja kubanga tubireta kuno mwaka abo baremito ntugumirwa munonga kubantu tambara usanga no gupoina akagari nkaka. For example wano uzo mu taxi wagambira umuntu tininzisha urakuza tana nakagari kansikana kanje kana pati y'amagara ganje atamwe incuno ndakasige. Abarema nabo basimira omushija wa Ruhango gwe cyabakorire okubahereza miliyoni 2 hamwe no kubagambira ngo naja kubayamba nebikoreso mu ntambura. Itwe nk'abantu ntuba mitombo ntwenda kubasima munonga ahabo kutukunda mukatutebeka nisoro nako nkoro mukija kutureba kandi mukayarebe byetago bitu nemwe atugambira byona nahora nabisima atwene tugira ngo nabisima nyeka nabisima n'abantu mwene abantu abari mu bwo yoni nsima. Omukwezi kwa mukago mwakogu Ked Foundation yatandikira omwaka gw'2019 neza kureta obugari enkoni obwo mu buru kuyambe mpumi hamwe na miliyoni 2 kwera baremo mu Uganda. Gasha kwa Abraham Muganzi.